GhanaSky.com. The sky is our limit. Accra24.com. We speak the capital. Say Obama or Nene Banwada, may hold and hammer, but Omono is in the beer, a catcher in the sad, and yet. Now, Omo she sumasena or no man a manner area or dear. Not as in pay. No mamma who video didn't be no more the messages Sunday evening and my busy intimate to me and responded by me tea pa. Some crowd who saw video Obama confirm say. No, or Hokrana was sent a ban of 20 minutes or bath from Casa or Fonso. Sir. Nebananya call, not on all. Nebanin Timin Fafon Crano or Baffo from Cassa. Not as the indirectly no Tremosa one and a ban or I saw baby as or Trencora. Not as or no one and a banwa. Or my sort to name out. What else? We be kind of because we are dead dear, Picome with the first and I dead or Becobon some jib, and I chair. Or ban say or baby naming ceremony. You see, pet or my idea so or cotos pem or hospital. Young beyond tongue spam or hospital or Ghana. Ghana will be a and tongue spam or hospital or Ghana. Or uncle spam be a. What you say? So the only way I see, the only way for this one be a branch behind. Not more than I pretend to say, a cordane papa. But me a canafina or betcher say, or be poison. Sanka almost say sanka or more poison me. Listen. Oba nebanwa ne botumu. Ibi the sun way the chop. Country fin koda or more the wojuma. What you say? Neti. Also baby naming ceremony. Nikunun amba naming ceremony because Nikunun business guy or travel outside. Ti ukunu business na ukunu business for one why who say business for the omodi omo. Ubia on control no nti anytime ubia obetimi agya bibia no what take care of the family. What you say? Na chese wo hwem kura na wo baba be bad date ya wo de be naming ceremony no wa moni kunu na mane ya na sese se ni kunu bi ho pa no a enya ne ba no na eni ne wo ya na wo baba be naming ceremony nti wa moni kunu mane eto so miensa ye hu se business mind ye nko no first one business mind ye ode no ho to be in control nti ono a obetimi agya adwuma anytime akohwe ne ba naming ceremony. Secondly, akwana nkasa mo kana asem se ono oye Vivian jail ekunu a yehunu akwa no so hye ne fie ho ye ono an ba na ewe no akwa no so abusuafo naming ceremony na se yehu be ma na abusuafo bi a ho se bi a be ma ne papa ni anase akoda no we hu bibia asa akwa bi na mode cross etu ne kom mode ade bi sensen ne kom kwatena ho se eye be ma no nua no a ofri Germany na chese wono waba naming ceremony na chese be ma na nkasa na abusuafo mo Ghana kra no enka o ma nko naming ceremony ni bi oba nko atiase na Vivian na ba be ka kire yen se ono de se oho a ne ba no entumi enye oho a ne oho pa dia in his presence in her presence no
ne ba no ntimi emfa fon kora ne oba bi enkasa na kyese wono a kyerɛ sɛ wono ama ne ba na yɛ occupied nti ne ba no nhia oba bi a outside say no no am de send me you see what is going on nti no de ten say me kasa ma kyerɛ picture ya mo hwe nti oba be naming ceremony na o kyerɛ sɛ ni kunu de ni kunu empehwu ukunu mpehwu ukunu mpese naming ceremony obeba se kora no ade na wo ye poster no so wo ye poster ba bontene ade na wa mfa ukunu no a picture anto so bi na ye hu se o bi e hu na aka se wo akwa ne ni o e de Vivian jail kunu ni ba eye ne ba no a na we no into omoye ayi no naming ceremony no a poster e de aba bontene no akoda na papa e na akoda na ya wo no ne ye kwakoto ne di no ene ne maame omoye tre omo na omo hye white in this case ne e wono a Vivian jail ne baba e mapanyini na obotum what you say ena ketwa no we kura wo hwe omanim kura ketwa no pa wo se ne ba na pa wo se ne ba panyini no mama the pictures this was on se o se no GhanaSky.com. The sky is our limit. Naming ceremony ni posters no ini poster ni official ini zionfelis.net hwe we ne papa ni we ne papa o de hwe o mafono kra de hwe o mafono we copy kakra free na ma me ho na wo de kakra so ma we hwe na fono hwe akoya fono hwe na fono inti se kasemu a enye se bia ye tan obi o me kuma wudu kra se mo na mo kamu yisine ne one of the major languages in Ghana se Ghana ubus ubia titri kakra ente sanke ye pemo asem ba wo behwe movie ne obi akwaduro so na afie de sofo no e the Bible akwakokum komfo no na kyese ya mamere bi a ewo ho no ndada no a natural wi no mo go ho fi patias komfo no eko na sofo no mo ko hu apostle John pra no the Bible ko there a oko hyiran ho e na okokum komfo no patias enso wo no ma mo fa sumase eye niema wo sumase niema na wo mo kyere yensa enye no omunim si sumu ni emede what you say what you say wose no pa o de hwe but question ne say Vivian naming ceremony be ma na busuani bia anko age akọ bi na mo so ufiri eyi no nko a akọ bi na mo so ufiri Germany no nko across bi sen ko mu no nko a be ma ne ma me we ne papa we omo we hen wo Ghana ho what you say enti afi na omo kwakope obi ahan no omo kwakobo pa ama obi abegina fidi no so abese but whether ukohan will be one kohan will be it is there and akoda no so the more importantly ema mu nkuma akoda no mama ne ngo ho because ye person beka se o na bibi to no wawu and the minimum say one of the solutions mu solution is say ayetre the edikan no e se mo bebu obi pa beka se o akoda ne papa ni what you say eto so mi no mo be san so mo be second solution ne se mo be ka se Vivian eko kolebu ana komfo no che e na wokoto sperm ho e na wode obe insert here that is the second solution and a third solution ne se omo bekum young boy no na omo dia kata story so forever what you say that is the solution me ansa ho a solution a man a very toxic because eno omunyina bi kun ono ho mbeka se bi o makonya accident free me sin fo na o mama oba na gender na bi kun o mbeka se oba no akonya accident because ne niema bi ho ada ho sam o mbema o mbe create news bi aka se oba no akonya accident what you say but na me kan Ghana for boys no we bebre koso Ghana whether you know this type of information or not no hununu se wanyane pa unhien wanyane a long time itu second ejan acid bibia wonsa bi so mbia ebo
One got soft one or mooding conscious. Yes, I must start the soft one example when I'm moshe. Almost the Bible said, no weapon that forms against them shall prosper. Timum putu sani man onya experiment tenam hwese honi adwuma se utu bi ukra won uko asonde mo wa hwese tuo no betimi a prosper anase intimi prosper. What you say? Oh, we are me de kire mu video me de mami pull picture we kra ah wata na mami echi den o so na mami echi ti se ni kunu pa bi wo Ghana anase ni kunu bi wa aburuchi na ohu video no pa sabrantie ni gina na mami echi bom gen nti opa se fanasa wo yere any Vivian je na wo tu kwan we businessman woni Bill Gates no na business e na wo akwantu mu what you say edinti ese wo akwantu mu na wo ye business no na video bi aba WhatsApp so na wo ba abanoma very sedi e na wo ta ne maami echi na wo so already abanoma fo no kwaya na omo ho ye questionable kakra na abanoma wo yatimi akọ extra mile eta ne maami echi aso ne maami no fo na ye de bia sende wo WhatsApp so the first thing aben say ufra nka wo ye business bi wo America ufri America e ko Ghana ubetotu akọ biko okodre bi anabanoma no secret bi ho because video no adage ti sanka ni kunu pa ho be man ne back on night club na o masan video dia ba to internet na omo ma commentary no so bi nso say I wish me hu say di mo ne nam ho say I they wish na che so omo benya na nka omo na nka edasa load no but abofra no ana wota hu abofra ebo enwa wo ma chechede abofra na we di achechede akoda na ne time o di mo nsem kro mo amutie video mo nsem kro time wota na ma me echi na we say eni bi mo nso yes I wish chese wo mo benya na nka omo na ta sa load no ho but akoda na wagye ata ne ni ase what you say akoda na agye ata ebe ko gold ye nka nkokona so arrest mo di ni bi ebe ko gold ye ne nko panati na samojan ebi asamojan kora bebo panati na se no ntie ne ebe ko gold ye ne enye penalty sa na akoda no wa chebo no de ato ebe ko gold ye enye penalty what you say mother I'm telling you the truth. Come out for any time keep my senpai by sinning sibia moya me hu se ye cry am amene nye e na we kwa aduru so e na ukokwaje aduru kakra na bosom ne boa no na wonya aba e na wo mu na ukohu apostle John pra e na apostle no fa bible no wo call konfo no ho e na wo koye fire e na wo de computer effect bi design eja ho na nti uhunu se obi kura ehye batakale kura Ghana wonim se bia oye bosom tina usuro ba idru bosom dia osi bosom yaso okwaje upe bosom dia so nti ntuaka ba uhunu bosom dia na wudwane ye nyankopon to nhira bosio emu abra bosopa ye bosio no eye bosom nsuo what you say yeah time but you see what is going on nti wo ye poster no e de aye our naming ceremony no issues na ni kunu woni ni kunu amfa ade no amfa be ma na picture nka ho Mark Brown die ba ye na ni kunu picture kan ba we ono ani kunu no san ye ne ba no nti na wo mom yensa picture da ho we ye eja oba what you say e na ma me na nkasa ni the Holy Spirit to kuru no who the whole Ghana eja oba the Father the Son and the Holy Spirit in the general mo nche na wo ma me no na the Holy Spirit honhom kono so wanyam onyinsa o munyina for 9 months o mama me no ne honhom kono aza adera mo yisa a Mark Brown naming ceremony ni Zion Felix now Mark Brown naming ceremony nyeni kunu na we ni kunu kwa we o mpeka sasa we you cool guy but at least or show me who so ba wo ba no na real na be ma be pa na Vivian je pa se bia ugina so be ma be na no be wa obeka se ye beto akoda na dinti no onko na onje wo ye business ye be onje wo business wo busy pa onje wo hwa woni do na Trump no e na wo mu ye business nti onje wo nya ho come on inti abusuafo no ma ye look smart sanity Mark Brown mutini Zion Felix Corona
Once a woman so ashe, Yama brand new queen. Yomana on baby in the ceremony. Now, Kuno dears one day we busy. Why did you do that? We video in our debate of a poison. One correct says and come my poison. It's a man who's a saint out of my day. Let me not tell you what the armor will be able for that's not good. You know, over honey padre. That wasn't your poison, will not shine. Now wasn't your poison, me, grandma over honey padre. That wasn't your poison, will not shine. Now wasn't your poison, me, grandma bring me as a man. Now wasn't your poison, me, grandma. That wasn't your poison, will not shine. Now wasn't your poison, me, grandma bring me as a man. I don't know, Shamati, let me say this guy. Or Shamati, let me say this guy. We games because you know 15 years. Oh, yan Chibiana and a banner papa so ewu ye. Just one you come kwani wo ye or not just one the other biomodi or mokoi or more in Tomanataho or mukudi no marry and no massa iron senguso or modi or mukwan or more call Mohoyi or Markuja or Mohoyi. And then mamma say, Mamma wouldn't tell me in Kojano. Anyway, papa woman uncle. Anyway, mamma woman on your moon person be woo. Or more crowds who move walk heaven and person be woo. Anyway, papa wouldn't in Kojano. What you say? I think me mamma on your side, were you very good, papa. Me mamma one over. Me crowd poison me crown coming. Me nipa 7 ni wu yan san ye wo. Me mamma or poison me crown coming. Kono crown can go be ferry. Masa, ye face fact. But my face fact. Why? In me so no ba wo na ma akwada no abofra no kwa ma wo no wo ye nice. Some we military. E military amore no. E military na amore no. O mo ne wo ma me nyina ne san produce. Ti ade na abeka sabirichi bi ne ne ma me ayi moja friend tinka wodwe. Mo we military da mo no ma me ne produce. Ade na wo no ba produce wa eyi nipa. Na endi wo di na se enya no kore. Na chese wa ma ba no kore hu se wonye bema. Wa ma ba no kore ara ho. Ati ase. Abusu yafo. Na nyankopon. E bia obi so commenta bi se bia na ni kunu no ye Osama bin Laden. Minim se bia ni kunu no ye Osama bin Laden so. E bia ye pia o se bia ye pia e be chelo. Inti mesrem solution e nine. Ombeka ko han obi a mani pa na ba be pretend se eye ono ana ese wo yi ni kunu. E na ombetimi ekum akoda no na omo de solve case no. E na third one so obi oba be ka kire mo se ono no ekoto spam mo confirm no chia na kolebu. Which is not true. Obunko ubi anko to obi spam e wo Ghana. Eto na etanka spam mani monko ashawula na man se man tonton krofo spams e wo. E ma na moko moko no ashawula no so no most spam ni nyina no mo tonton di koyi nku ni ade ade. And also extra income for a man or more. Actually, and a fourth one, omo eliminate omo foundation of the family in every home. Omo nyina be yes omo nya accident. Third year be omo wu ananka case die. But Mr. Mumunya sa ne ma. Mama ne ngo ho na a very example life to all the women out there. Obebo ho mpese be me be ha na adwin to no ana ne ba wo dem. Esi da bia wo Ghana. What you say? Baby ho mpese be me bia be ha no ti wono abra na wonya na japade a na chese we no kura na ya pu ya ma bedu ko bi nsam ne kakra be mu ha se japade nti wono ama ne ba na awe no japade nti wono ama ne ba we no what you say but nsam na bedu ko bi kan no intwa but we ya prove bedu ko bi sign ti kakra se japade ne be ko good ye ne ba no a enwe na onkipu e japade no atiase abusuafo no na nyankopon nhira mo nyina but awade ne starting se bia me ye teachings no na e family oriented anything will be kware obi busuani kura na se busuafo ni bi se omo ntiase omo nim se oba na be ma na esen ko wade free ni fie ense sen ko kware bonten so ni but
awade no ye genuine because say asase no so nyina na nipa nyina pese ka bom ye one and the marriage will be one of the easy ways of doing that into no musi nyame bi na tro ne ba nyame ono okuta o the pen na pencil na tro ne bible nim say nipa nwale hey iti na de tie no your family into kwa arabo ho mo ware wo mo ho a ye kra ye last part of our culture na ofa ne be ware ofa ba we be ware no ofa ba ne ade na na ne wo ye system nsa ati ase na mo na mo de bible say bible ya mo si buruni na de ba ye nso bible no ye na nanom aka ho bi no mo boa ma buruni no o mo nyina na ye meeting nti na bible ye wo court no nti ma mo Ghana no buruni fa hwe wotiri buruni bi amfa bible ama mo anya koa na imum wa ma mpanyimfo na de bible na ma wa ye slave o fa wan cd dia na de court ye say bible ni say de o fa de obokro no ne mfa ne nkotum na wa de bible na so e court ba o ma mpanyini bi nso ye so sika ma wa yo media ne ho de ye nkofa bible nkoso e kom de nkrofo ende ye nka ho hwe o kofa sika na police ya bechew what you say nti ma mo say bible no say ense say ye ne abusuafo wade but mo de mo hyede mo na mo we pa we kɔwe na bonten nyina mo obi hu se mo we eish kuma would no fresh guys so when na konfo colleague or your fresh ese o ma wonum sam what you say sum so your fresh what you say anase ko kuma no nyina ho le wenom de yi gay what you say but we no nyina ho na ma wo mo nwena oba na bewe na afi mo de na m Ghana food so ade no ho ada ho why you dey cry ananya mkopun yishira mu nyina ti mu movie no nta ba ko na no de ba ya mokoye na nice ye nyina na obi e nyaje but mokoye movie na obi akwaduru so na obi ko maame ye baifo obi abrewa bia nso nya baifo Ghana ye maame no ye powerful o mo na adebbo mu ye maame wata a obo soro ne atade obo soro ene asase ne fi ho a ye maame no bibifo na ho o mo ne timi wo buru ni nyina what is intisafo ne ye powerful njena mo se o mo de ye baifo na wa yisi asa isi se na wo confirm se wo ba no wo se wo ba no wo ho kra no ma mo de message se no mo nyina mo hu wo se ne o ho a ne ba no ntimi ne wo ba kra nkasa wo fun so na chese waka na no atum what is waka ne ba na no atum enti abusuafo no me de mu besia you see say ono a be confirm but Ghana for boys no baby a wo bia no sika no ho teachings by na boys mo ye teamwork mo ko tweska na mo woda papers na bia WhatsApp me paper no we original we you see ma mo ko website ya konya machines ya hodo nyina mo WhatsApp me e say ya me kire helps no so sa bi break ko baby a ahabani bi wo na mo dia WhatsApp me evangelist we ya kala mo so na evangelist we belief we e say no ya do action no so dia na mo ye atiase ibi amako shop evangelist we acid ni bi ni ana we say aha na obofo wo na mo twapcha dia send ibi aha na kwese ewo no mo so onom ka de omo ha dwen sa da akwa no ne kumchacha no ibi aha na kumchacha no bitumi ache no na mo the information ma boys no mo around no mo so won se sofo no kra no this is the where about what you say because yeah action yeah say so because o arabwa enkwase asemse ni bi ni arab ama mpanyimfo ne asofo kum yensa ne bi ni ho what America ha bi ni ha sofo bi se bi o mu se ko hwe no na sonde mu what you say nti abusuafo no mesrem mama ye nyane ne nya action mama ye magana ma na nya se kakai ha mama wo ma ne hu nyi hu Ghana onu obi wo fie na o ma me ne hu kakra mo de ni di nyina ma no what you say Vivian je no kra chere se ne ba ne respect ne ba no won respect no se wo ho na obentimi mfa phone call o ba bi frɛ oba na se obentimi mfa sa phone call na no chere se oba ne respect o enti na wontimi mfa phone call no chere se oba na ewie because oba ma o respect ne maame no wontimi mfa ne maame nko public enkonkota ne tunkunku bu ni musa o public efie mpo no na wo so respect you na ne abontenem so de wo ye de na chese respect you what you say masa picture ya I mean fully large picture and you see the guy he did enjoy it be a great step masa nyai prof
boys Mr. actions baby amu bi alabafo mo si zongo o hwesi bia ho no nyina ye no ho nyina anye MPB ono ho na dada mo se moto abama na nka obema mo kwan no aye kama ba moto abama no mu hu ne bio the last time I wo ba na oba na dwo nti yesa na mo nsoma fa mo ho adwen no makofa ball ni Jesse abre mo se mo nkonkonko ball asim park ni ade ade no ofori krom boys ne munya ne na munye bibi because my sa mo bejegira o sa ade ne o mo so o mo nsa kire o mo nsa mo adwen da so mo bejegira ho sa no Oban akora wia ota ne manye chi ba he die ne kire se pass o respect o munyina atwe o mo ketre ma wo he ya o ma yesan ya kise o ma filia manabruso wo he kora na bre ne ho aba wo mo filia manabruso he watwe ne ketre men we die ne chesa akoda we pa so ne mame de ne nsa fa ne mame ase hwe so ne mame no fo ase wa ha e pushi basro akoda abo nwa wo ma cheche die what you say you see this is what into we picture we say ne kunu ne hu bia be ma bi wo kura na say no kura nko be no modrewu what you say they said no kura sen kan ne kunu pa wo ha nka the best action yes the kunu here right now depending on what is pictures we are wo hunu wo Ghana we say ne kunu pa wo Ghana ho menka futu amede ma na sen ko nko todru na wo no mu because who when you betimi akohia Jesus or heaven what you say se be ma no Ghana pa na pictures we e twagu e nyina wo nto no ho fode ya na ne nka but be ma bi ani ho ne ba no a kontru fi akwada ono ana e bo acheche de what you say sanity na ma me na hyeda yi de ne ato nchen kura chese wo hunu bi pen timpanyumfo bu ebu bebi se ehunu bi pen ti na bo asre wo gene background wo yi ne ato nchen ma me ne wo hunu bi pen nya abonten ntina mo beka se o one ne ba ne ye more than that we inside into watete ne ayira kwa wo yi ne ato nchen na wo ma ne ba ne ehunu bi pen ti na bo asre wa gene background wo yi ne ato nchen what you say dear busuafo no I love you all besrema boys na monhwe di zongo aye modin kre musum na kira da bia mo mpae 5 times mo mpae bo na mo ne Arab mo ne Dubai fo ne bo no Allah na wo tie mo mpae bo no we different from the wo tie Dubai fo mpae bo no ana say the same Allah ene tie mu nyina mo mpae bo and then after that you realize say say wo jai sa ade no e kira kwai na o sorry na wo keka say wo hwe difference between Ghana and Dubai na Allah kro at the same Allah ene tie mu nyina mo mpae bo a na chese say we smart o hwe Mecca wo de Mecca compare Accra Saudi Arabia ho wo de compare Ghana na wo hwe na obusa ho say is it true say Allah ba ko pe e na wo tie mu nyina mo mpae bo a wo be hu say say wo ba wo di da ho ti bom nyama Ghana ma no yama ne hu nye hu he nti obi fesika na hu se Ghana yesi gyina ha onti ne mfa odi sika na beto ayas wo ku obi fie no hu se nipa ko no wa training wabo wo ye se wo fa na ade no hu se bia wo tempomam uhunu na afi odi na afi wa chia na e senior man wo te sei banka ka ku wi ade uhunu sa ko ne ho odan bia afi de wa e senior man ti mo mama mpanyimfo no nyesa Ghana man ne mo nye hu ti afi wo hu Ghana mo de respect be ma Ghana sanity ayese we do big girl echi no udi girl na kira na we yese wura fi so hu se Ghana te wona wabo afi na e senior etese na udi buo because hu sa kwale ne hu mo me ma Ghana ma ne hu nye hu na ma mpanyimfo ne mfa ibu e ma Ghana why e gina me no Ghana remember me ka ho won so ka ho e de na ye ya ma o ma ne mu ayi hu yeah I love you all hwe Dubai ne hu pa ko mistake ko ye hu sofo wo na ko bi Bible mu di wo hu nkom sha e da na mo de nwura be kikiri wo funu ho de aba Ghana tina sofo ne ko ho de Jesus ntimi me ye o moni na chese Jesus nsu bie mu ani wo Ghana mu koduru Arab wo ntimi ne mo nkasa Allah e design Dubai pa Allah e design Dubai ne Mecca ne ade na Ghana zongo nso de ifini ateche ne what you say compare Ghana zongo
to Saudi Arabia na hwe Allah corona woye changes for my brabo no be hu say Allah no waye partiality ewa ha why the empanyimfo nim moja twetwen ahodo imam no mu nyina wo da blood donation se bo nkotwen oh dear, I love you all. In the Telegram, no more than you say there were Telegram. So Telegram no number a plus 937 789 4495. Telegram plus 1937 789 4495. I love you all. Sorry,